Okupili smo se kao grupa ljubitelja akvarela. Zajedno stvaramo svoje dela već skoro 4 godine u okviru škole akvarela koja je u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Vodi akademski slikar i naš poznati akvarelista Branislav Marković u saradnji sa takođe akademskom slikarkom Višnjom Trivučević. Odlučili smo da to višegodišnje trajanje i ljubav prema akvarelu krunišemo osnivanjem društva akvarelista pod nazivom Vir, čija je osnovna svrha naše dalje usavršavanje kao i popularizovanje ove suptilne i veoma zahtevne likovne tehnike. Ovom prilikom predstavlja vam se 14 naših članova. Pored pomenutih Branislava Markovića i Višnje Trivučević, tu su Jasmina Baroš, Marija Veselmenj, Branko Vojnović, Gordana Zadlan, Mira Jovanović, Srbica Krstić, Ljubica Miloš, Edith Velba, Marta Sabo, Mirjana Srdić-Galić, Radoje Stanković i Antonija Ciganović. Među nama ima slikara, inženjera različitih profila, tehničara, lekara, medicinskog osoblja i univerzitetskih nastavnika. Pored svojih osnovnih delatnosti u kojima smo manje ili više uspešni, akvarel se okuplja na jedan poseban način i samim tim čini smisao naše novoosnovanog društva. Bitno je pomenuti da smo rame uz rame sa akademskim slikarima učestvovali i na brojnim regionalnim i međunarodnim izložbama. Od noći muzeja u Novom Sadu preko susreta i smotre slikara, izložbi minijatura, akvarela, malog i velikog formata, u Zrenjaninu, Binu, Sremskoj Mitrovici, Bačkoj Palanci, Šapcu, Beogradu, Majdanpeku, Gornjem Milanovcu, Luci, pa do međunarodnih izložbi u Valatu, u Mađarskoj, u Belodu, u Rumuniji, Lazanu i Švajcarskoj. Ovom prilikom s ponosom pokazujemo naše umetničke rezultate i nadamo se da ćete osetiti makar delić ljubavi koju smo napravili. Sigurno je da društvo akvarelista Vir predstavlja primer kako treba jedan umetnički pravac, kako treba jednu delatnost promovisati u praksi, kako treba sa onim što posjeduju članice i članovi ovog udruženja oplemeniti prostor koji virstuje oko njih. Nama je zaista zadovoljstvo da kao pokrajinska vlada pomognemo takve afinitete i takve aktivnosti. Ovde smo pokušali da kroz saradnju dva sekretarijata u pokrajinskoj vladi, sekretarijata za kulturu i sekretarijata za privredu, zapošljavanje ravnopravnost polova, učinimo nešto dobro i nešto lepo i siguran sam da smo u tome i uspeli. Akvarel najčešće nastaje u jednom dahu inspiracije, on je proizvod pravog umetničkog nadahnuća. Kada se pristupa slikanju akvarela i tom belom papiru od koga treba da stvorite sliku, preporučujem vam da odagnate iz misli sve one efemerne stvari kojima ste opterećeni u svakodnevnom životu. Pustite da vas vodi vaša kreativnost, vaša mašta, nadahnuće i umetnički nerv. Tehnika akvarela samo je naizgled laka, pa oni koji je ne poznaju su često zadovoljni kada misle da se do dobrih rezultata može doći uz malo truda. Akvarel traži isto kao i druge likovne tehnike puno rada, eksperimentisanja i dobre učitelje koji mogu da proces otkrivanja zanatskih tajni skrate i ubrzaju. Vaša grupa u okupljenju u udruženju Vir je tu u prednosti, jer možete da učite od Višnje Trivučevića i Branislava Markovića, jednog od najboljih akvarelista u našoj zemlji. To sam već nekoliko puta rekao, ne samo ovoj današnjoj, nego ovoj nekadašnjoj staroj Jugoslaviji. Talent za slikanje je samo prednost, a svakodnevna vežba donosi sigurnost, takođu, potezu, originalnost i ono što svi istinski umetnici žele, lični i prepoznatljivi.